The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, pakiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke bejam, tak sao point rewlak. Just wow. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mawyong Rim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa, create, inspire. Kinong yalam kador barshnong Bangla Sopi, kashnong kabahap hapo kahima soyong East Khasi Hills District. Hakakat kandai trik unailar asa apun rio, kilalit ban IT da kajingtho haulat kajala, UCH Vijaya Shankar. Ban penpau ya kajing sengam kia halo kajing menjur jong Khasi Hills Autonomous District Council ya ka KHAD Constitution of District Council Amendment Rules arata apusau da ka bapin kenria ya ki epika jong ki pat ba kashnong Bangla Sophe na nong spung so yong constituency ka bahap hapo ka East Khasi Hills District Shamairang nong Cloud constituency ka bahap ha East and West Khasi Hills District. Habai keren shikla patai kubor wa assistant secretary kador barshnong Bangla Sophe uba S Kharthangma uloong bakani kajing pinkinria yaki epikat jong kinong shnong ka Bangla Sophe sha Eastern West Khasi Hills District klap pendu nong hadu kata-katai ki patba ha kabayade bikila jingmentoy beki scheme ba pher bala ai ka sarkar sha ki patba kajing pendu jong ye kanika step ya governor jong ga jula jingi tolong ka basaiso abedi bat kenika gil kapala pas daka KGC house name arhajar afsa kapala tip kerten kom Khasi Hills Autonomous District Council Constitution of District Council Amendment Rule 2024 kenika bil ketika bapas nado kapor yung upa pinya kompusi mantai kapa hakaba iba pensiongan CM pada EM ilaka ti kadang kecing jika bakrau wa habolor pada kabil ti bat anda kadang kecing ya pintu na kadang jong kita ki hima badan sekatai bat hakabakot kabil lepas bat khani wa pa ka asen yang governor namar bakalawan maka election MDC ti kecing tu jong ni kabil long bandan kata ka reorganization ya ki constituency hamtam ya kita di artuli konsumsi ketong arfufra ramrai jerngam bat ka arf kundai mau preparation hakani ke bil kalong ba anugan no kato kami teli kisnong nang tay na jerngam bat kan net semua preparation bat kato kami teli dengan kadang gedi pelahan ta ti kawai na kiske yang ka bang gantam ni kadai ba yatani kisnong Bangla Sofi kabadan hape kabayang ha atu hima so yang bat hima nong klau ti gadan ge jing siap tiang ni di bel situ hadu kini di por ba im persutu ya ga jing long terai kidan saka nugal yang kat bai di tap buat di tap sebagai Eastern West mairang kat bai ya develop on work baro nak kerip out when la penya daka iskazil stick cah kini tu ni lawan bani kendu governor wong ayo dang ni ko bel akan plom ngin saka yang ban examen ban pak sa law department sa kapada isu secretary jong kapada jong DCA ban bat investment kan sadang si prosedur di baung sa ani kantoy kan ka ya asen jo kay ni bil ti kadong ka jingtoy ko bakraw la ka governor ang sintia ban munjur na kan ni bil mamaw cha ban politics ha bolor ni bil kadai tan na naman ta ka jingtoy ni disnon ki badon hamtam ha kati ka Bangla so ki kapadon na pedang kini ti agli di hima nong klau bat hima so yok ya kajing kwa jong ni ka tum ni bil se pau hi bagan tang la pa si ni bil Bangla so ki baro ya ka pinha ka so yong konsumsi kumba ki judan handu kini kisni ru ha ka blong so yong ha ka to kia sa he ka blong so yong baro kini ki development non kedang sayang kaduk supply ni tai ki kan bhai ba ni tentu go no ba ai không coi này cái gì mình gì nữa cái gì mình coi cầm long ya nuôi simat này cái mình coi cái long ya cái long apa kadang cái gì siapin jung ti gibril sampai ke thai apa hadu kini kisni jing phap so ya hamtam ya ka khendo sia apa kadang cái gì dia cái gì tiet khendo sia ti banyada ya kata ka long tra ji gibril hong ta ti ni da wan so governor la pulat ya kata ban ai kata ka
hadin bawa lain jenim dia. Sing jengah kalong share besar kartu mau. Ngabat pun asisten sekretari jong Sinong Bangla Sopi. Dia kejungwan kedua jungi minta sini you governor. Tolong ba sesok aja. Aba jungwan kedua nak kena Sinong Sungkya baidai bakani kabil. Kepala pas dah ka KCDC Ausulam Arjar Sab. Ha baidai bak tu ka delimitation. Limar ba Nikwa ia kani Sinong jungi ba kanhap lo syaka naka ipik kanhap lo syaka soyong konsensi. Nomor nopung soyong konsensi. Nomor ba baru lagi development nadong sedang dadu ka blok dadu laong the whole thing. Dadu adhar wei kadi tangga ipik ke basa si Eastern West. Katai kadi gejing e jungi pat ba jung ginong Sinong hi jong Bangla Sopi berkawai. Nomor ba haba ka ipik ka di saway ka develop ka di saway ki development ki di saway itip i ladang ilet sa ai ru ni paning tong ka ipik ti kibun sibun ya ki jeng yang i kum Sinong alam jong Sinong juru kawai kalong pa lada kilet ban apalayu adhar baru dikira tang ipik kila along adhar mangi dingira ipik ru mulong maksud ini yap ai da kata residential certificate lende certificate Sinong man pen sisa kata kadi kum gitar gijing ya samtam ru ye gitu ki nipek ki bapuli putih kena school apa meda ki apply scholarship lada tang bakala iwi dak dulu kinum kanuman kapisa nyapen baik nyap le nadong sedang nyapen baik te kanili kaniru kasem jing ya ingi kum Sinong alam Sinong ni senai ru kata kidi gijing jingnam jong Sinong Sinong ki bapuli putih badan kena samla ki ba ngat kum kita gijing ya Sinong jungi ti ya kuat bandong ban kerpat ya kani nomor gajing kerjungi kalong ba kani kabil kalak poi teng ha ka kti jong governor ti hadin katai kala examen so bikin asen kala examen tadi kiton katu kat ni so ba kiton katu kat ni ki bahap penbet ban korek ti nak kalian ka governor sekretari jong governor tu lapha bang CDCA le DCA lapha bang syaka district council ia ka kawai kerwa besar le ni gerpat ke ba ni kwa bandong ba ka district council ru gerpat ba dipek ia kadi ka amendment subah bikin penkloy ia kani ka ujungi dia nak ka DCA ru ni gerpat ba penkloy ban ni kwa ba ngilai ker minta bu governor ladau ladap kita prosedur kepada dia unsa ai ban penkloy gede ka asen ni nomor ba ngila penpau ru ye gijing jungi beli bingi kwaru bingi lesta halor ki nong rim ki basai halor ki jing jung pai ba om la ni bingi supwa da ka jing yo nong jungno kata ka di ka basai da ka liang jing ka Sinong ikir ni kirpa ru ba skobha ka come from the government side or the KCD side na 2024 ngila yale yang ni kam ilai buat dia kena kam tiki kuat baik ba kanlong smoothly nginum kuat syua nomor ba kat kum ka kayeng turbau tauan jong ka ke siru kalapas dah kata ka majority tengah nyumpa ba kan sakut hang ni yang tai nomor ngisung tu na 2024 tel hadu kata katar yai buat dia malakapur dia bispa pan kerpat dak basai baik ladap sidang snow yang ngumpat ba Bing jenjar gilanot anu kata. Dia tolek kam keluar. Nomor ta kapit kabiang kujungi pai. Yang menta ti gedang nomor ba ngidangnya para meta ti tempat pas gedang sa Eastern West. Merang maksud. Kiyeng ti don sispa nyopusan tam ye. Nomor ba exact nombor ding namla banai. Nomor every month la ni every ta ar penal dang mi Kita ikut tangkai ipik the whole police station ini haba is kau haba is yung pinak sarang ini haba is wadhar ini dia is kablok ini dia is the whole thing is tangga buat ben katai lu ba kata tu bang ba kajing jungi kadi tanggata because as we know the main thing hi kadi kata ta ka ipik lah dan nyilet sinuru kata hi ka ipik kapin itu ini baik lalong
bangin itu kita kini India rukat paras nem si jorang kai pegi kam dan kam. To teng dengar dari Pak Arius Besimot. Dengan batu dia kepus untuk publik sekretari jong Bangla Sapi. Kalau kena isu kebangi lah. Jai up yang kena bil bala KCDC kepala depan pas hak Islam Marga Pusau. Hak tiga por nak yang jong KCDC hak tiga por dan long CM jong Pak Pensiunan. DPCM dari Pak Pensiunan NSM. Lepas yang kena bil. Dan nak yang jengi hak kena kesini kebangi lewan banyak kenduk ya Gubernur Badan Buram jengi. Te ulah pula ringi ba ya kena bil in examin pada hadin pada depan examin ke nak lang sim ploy ban menjur kena pansanya kena bil dan jing jong pa te jing ka banga ko ban pau ne kalong ba habia dai ba kadon ka we ka ba kabangi dang su let ban apply leng ba schedule trat te habangi let ban apply schedule trat marka apik jengi kam dai siapo soyong unsi kadai siapo kamairang unsi te nak leng ko besar kila clear ini dak kener tai dikentat tendre hadin pengilai kren yong kidai bancin bekat kum ke resident siar jong headman dan jong urang Pak Sinong ya hadin kata ngilai kren tena nak leng jong kila ong bangin mo aban dinai ki haban le ya kata the whole thing of the village of the Bangla Sapi the kidai baro kijing metoy ladong hadong ke habe chapo sayong blok te kana kat kum kai jing kwa jing ni kum inong sensiong la ne kum tinang yalam jong sensiong Bangla Sapi ru kam dai bangin kwa ka jing mentoy simet la ne politik yano kadai bet nam ta ka jing mentoy ke jong pa ba ha ba kilat ikini ke office sarkar kampen kenduk jing ai pa ba nama teng la ding election pi smart card la ding ipek apik ke de shawai te kata uad haru de shawai te kadon ke jing ta ya ki pa nang sensiong jong Bangla Sapi tena kan yang jong ni hakane ka por ni ya kana ka isu ya kana ka bil kepala pas sil pa nakalang jengi ngimpa ba ka disair na ka diskonsir kan penslam yang kena kapil kumbal kular gubernur dan ada dang penslam dan nakalang jengi kum ka sinong ru nyinam syong thai kena kapil ka ba ka diskonsir ka depan pas ka tegas nam ka usau pa nakalang jengi ru ni kran beda ka pasai ba suwa ka election arpusau ka depan poi suwa ka election ada arpupra ka depan poi no sipok ka sayong pensi lem kumta kai ka bangin sa sim asyong sahak ngin sa nang ya kendu lembaga press media habis dari kijing apa kacang Bangla Sapi tang din kulais bon iperti yang tau ke Ivan em kuwi ko prom kwa khanai phi Ivanไปคอนแรมกว่าแลสก็มั้งคันตอนฉันแน่ประดามนี่ทำเป็นบทอย่างดิลักพา bon sen kibru jukli phagi yang tăng khi mặt phom china yi ya pyo dai còn Ivan ông rồi cái bên husu cái gram mo tao bun cái gram tem etiar đi pi tao con đây nè ya khi biểu ngài nè mà em khi mà vậy tâm em già hết em sẽ là ngâm sang kêu vào cậu Kami ni perdi yang pi ke kuat ulai ni training ke boleh benai ni mata wapsna wapsain suruh. ngaku ai amalai Tang hikai ni suruh ya gini perlok dewa wong hikai go nongkong daga sempol desain go ar dau hikai seg desain manaje ya kan ga sempol desain Segini ke cek tu ram sorkar mah. kampanda tharanga ladu mesin dia skeda kamu kwa